Assalamu alaikum урматтуу жалпы алайлык туугандар. Бүгүн бизде аябай сонун иш-чара мамлекетибиздин эгемендүүлүк майрамына карата Ош облусу Алай Үчтөбө Алай айыл өкмөтүндө бүгүн чакан иш-чара болуп атат. Бул жерге келген жалпы элдин, жалпы айылдын таланттары бүгүн жеке концерттерин тартуулайт. Аны менен шектелбестен дагы оюн зоокторго дагы кезек берилет. Бардык кыргыз үйлөрдүн ичинде ар бир айыл тургундары бар. Аба байрамыңыздар менен. Бул Көлдүк айылы, Көлдүк айылынын жасалгалары, иштемелери аябай сонун чагылдырылган. Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнө 100 жылдыгы деген жарнаманын негизинде бүгүн ушул көрүнүк жарыктар деген ушул Көлдүк айылына тиешелүү көргөзмөлөр экен. Саламатсыздарбы? Бул Жергетал айылынын тургундарынын шайрапалар тобу бүгүн ушул эгемендүүлүк жылга карата чакан концерттерин Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк жылына 33 жыл болуптур. 33 жылдан бери канчалаган ийгиликтерди жасаптыр. Бүгүн өзгөчө ролдун образын аткарып атат. Кожо жаштын ролун аткарган тегеле кийимдери дагы илгерки ата бабалардын доорундагы кийимди кийип керемет образды жаратыптыр. Амансыздарбы, урматтуу Үчтөбө Алай айыл аймагынын тургундары жана меймандары. Баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгы жана Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракесине арналган бүгүнкү майрамдык иш-чарага кош келиңиздер. Мустафа Жаныбековичке берели.
Урматтуу биздин кадырлуу аксакалдын жайкалткан аксакалдар, ак элечек энелер, жалпы Үч Төбө Алай айыл тургундары жана жалпы келген коноктор. Жалпыңыздарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгы жана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эгемендигибиз ата-бабалар кылымдар бою күрөшүп, жанын берип, канын төгүп жүрүп бизге калтырган ыйык мурасыбыз. Ал эми эркиндигибиз, ар бирибиздин жүрөгүбүздүн тереңинде жашай турган сезимибиз, улуулардан алып, урпактарга өткөрүп берчү биздин аманатыбыз. Тарыхы кенен Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түптөлүшү жөнүндө кыскача айта кетсем, туура 100 жыл мурун 1924 жылдын 14 октябрында Советтердин бүткүл Союздук борборун аткаруу комитетинин 2-сессиясынын улуттук чек араларын бөлүштүрүү Кара Кыргыз автономиялуу областын түзүү жөнүндө токтом менен бекитилет жана ушул эле жылдын ноябрь айында Кыргыз облустук партиялар уюмунун бюросу Жусуп Абдырахмановду 2-катчылыкка дайындайт. Бирден болсун, элибизде, жерибизде тынчылык, жакшылыктар болуп, ар дайым ушундай жакшы самалыктын үстүндө жүрө берели. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе куттуктоо сөзүн Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары Жапаңов Шерикбай Жеңишбековичке беребиз. Амансыздарбы, урматтуу Үч Төбө Алай айыл аймагынын жашоочулары, урматтуу аксакалдар, урматтуу энелер, карындаштар, инелер, бардыгыңыздарды бүгүнкү 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнүн 33 жылдык мааракеси жана Кара Кыргыз автономия облусу болуп түзүлгөн 100 жылдык мааракеси менен Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы Чыңгыз Арстанбекович Бапаевдин жалпы эле айыл өкмөт башчыларынын, администрациянын кызматкерлеринин жана жеке өзүмдүн атымдан кызуу куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Эми эмне дейбиз, ушул күнү биз дагы ушул муундарга ушундай жакшынакай кылып өткөзүп бергенди каалайт элем да мен сиздерденчи. Күндөрдө тынчылык болсун, токчулук болсун, тойлор болсун, ушинтип жакшылык күндөрдө жолукканды насип этсин. Бардыгыңыздардын майраңыңыздар менен көңүл бурганыңыздарга рахмат. Үч Төбө Алай айыл аймагынын тургундары, сиздерди эгемендүүлүк күнү жана Кара Кыргыз автономиялуу област болуп түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы менен куттуктайм. Arkasızdan yaşayım, bu napsıyla cantay çal beni. Kabarlaşkana bulat yaradım. Şer geletat, han geletat, azaktın kanı geletat, halkım yol boşotkula, yer geletat, şer geletat, avlan geletat, han geletat. Oo, son köldün akkuları, birinin biri sulu, birinin biri körptü. O, turna boyu botoköz, sıyga boyu cayık düş. Hakkınay, bul da jakbayt hanıma. O,
Ayday sulu ақтаңдай, пештери тизе күміш қаққандай. Аттың-ай, бойы қысқа, бұл да жақпайды ханыма. Лаппай. Пешенеде ай бүткен, нұр жүзіне күн бүткен. Ханым, бейіштен аты чынарбы, іздегенің таулды, көксөгенің таулды. Ханым, чырағым, атың кім болады? Мөр. Чырайыңды чылап иче тұрған жан тұрбайсың бы? Той баштағыла, той баштайбыз. Чучум, сізге бергідей қызым жоқ. Қызым сайдың таш емес теріп алғыдай. Бай болсың моқтырсын, бек болсың дағы бере тұрған қызым жоқ. Қызым менің байлығым, мен екі көзім көрбеген, екі құлағым ұқпаған жерге мен қызымды бербеймін. Ханыма құлын сұңды ат минет, бала жытты қыз сүйет. Қызым, қағылайын. Пешелеңе жазғаны ұшыл екен. Баши, Ақмөр, баши қызым. Мақұл апа, өзімдің көңсөгөмө жолу алайынчы. Eşek takıldaydı. Батыр келатат окшойт. Ханым, батыр келатат. Эмнеге келдің сен бұл жерге? Ханым, баш кесмек бар, тил кесмек жоқ ханым. Мөрді алып кеткен едім. Келе бери менің қанчымды. Мөрді алып кеткен едім ханым. Баш кесмек бар, тил кесмек жоқ. Қамчымдың дағы алу жетпеді. Байке, лақтай. Менің көзім өткенді, полотуна Ақмөрді тапшырғының. Керезіңізді атқарабыз ханым. Хандың керезін атқарбай, не қыламыз біз? Керезін атқарабыз. Полот, келдің бе? Алып кет Ақмөріңді. Арасын чечіп шығайын. Ақмөр, полотың келіптір. Салтыбызда мұндай болған емес. Арасын чечіп ерге тие тұрған. Жардам беріп қойойын саңа. Полот батыр. Қарасын чечіп таяр қылдым. Алып кете беріңіз. Рахмат. Ақмөр. 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 Жантай чал менің кемшейін. Ақмөр. Ақмөр. Керезін атқарды хандың. Еми кете бергіле барыңар. Gündürü bana hütet malı benim. Burası.
Kuruluş bayramınızda kutlu olsun. Hadi şangır atırız. Görüştükçe gözlerinde çağılan nurlarıyla kurgan hayran götürüm. Dikenine gülme sanat çağılan ötü yok olma ötüm. Kimge aytıp büyütündü, kimge aytıp ötünüm. Kimge aytıp büyütündü, kimge barıp günütünü, kimge aytıp ötünüm. Kimge aytıp büyütündü, kimge barıp günütünü, kimge aytıp ötünüm. Hala benim ekenimdesin esnip, çürüse kendim ağız ciride amansın. Ötünürüm kökürübüm elesip, görgün canım bürkün canar ton. Canım bürkün püskürübüm canır carar zon. Canım bürkün püskürübüm, canım bürkün üskürübüm, canırı carar zon. Canım bürkün üskürübüm, canım bürkün püskürübüm, canırı carar zon. Şangırak bağlayınızlar qanday qanday? Bayramınızlar kutlu olsun. Şangırak oturasiz. Kimge aytıp büyütündü, kimge barıp günütünü, kimge aytıp ötünüm. Kimge aytıp büyütündü, kimge barıp günütünü, kimge aytıp ötünüm. Sağınganda bir gelirsin, sarılayganda bir gelirsin, alat onu görgünüm. Sağınganda bir gelirsin, sarılayganda bir gelirsin, alat onu görgünüm. Çok rahmat var olunuzlar.
18 Medina Nuru mektepке чейинки балдарга билим берүү бөлүмүнүн башчысы Бакмаматова Чолпон Сейитбековна Үчтөбө Алай айыл аймагынын ардак грамотасы менен сыйланат. Ушундай эле грамота менен Кызыл Алай мектебинин директору Жакыпова Нурпери Рахманалиевна сыйланат. Ушундай эле грамота менен Кокочорова Батма Курманбековна сыйланат. Ушундай грамота менен Кулова Чынара Абдрамановна грамота менен Бөрөбаева Жаңылай Эргешевна Кичи Каракол бала бакчасынын директору. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Oynadık buzoy seni sağından, cılıksam diye çürüktü çalından. Başın iyice bal sözündü tattırmay, bacım bası ötüp verdin canımdan. Bacıması ötüp gittin canımdan. Hadi şöyle bakarız hey! Çaldın çaldız unuttun özümce, kabak çıktın kötü değdin gözüce. Karamadın arçağın akıl çayını, Kantimi aldatçının sözüne. Ay, kantimi aldatçının sözüne. Kantimi aldatçının sözüne.
Arala çorba tuğlanı edersen kokan canı rahat canı rahat kendine tutsan buları kömürde kedi arılar olsun da oğlar sayranda kara yarıça caylar kızı getirdim sen güzel sevgince sevgince gönlüne şarlaylana gönlüne şarlaylana Aslan tümün toyulu suların aksa kovulu tabiat çekken kızıma çarkılaşan doğulu olsun dağlar sayranda kararayar çağdaylar kızı getirdim sevgi sevgi sevgince gönlüne şarlaylana gönlüne taşanaylana Çılgı çılgı aydasa Çaylonu körün caylasan Kara çıganday caraşan Çelege kolun baylasan Olsun dağlar sayranda Kara yarıça caylan Kızı getirdim sevgi sevgi Sevgince sevgince Gönlüne şarlaylana Gönlüne taşanaylana Kızı getirdim sevgi sevgi Sevgince gönlüne şarlaylana Gönlüne taşanaylana Alçalay gözüm tepke Atandan başka öpürüm Alacak sayran çırpımdan Anda sen 15 yaştaydın Anda sen 15 anda ben 15 anda sen 15 yaştaydın Sen kızılığını çaynağın Cemim bu vakta sayrağın Ben bir bana sen bana Canımın ihaneti seni Caylanama caylanama caylanam Gülüvet gülkün karşakta Cevit boyla tapkapa Gülüp bakta sayrağan bu bugün ihanetine Çarçat